Babafowethu ngeke nikholwe uZanefa ngithi sevele wajejela itshe emoyeni lawela phezu kwelilodwa lamaqhawe. Angifisi ukuthi uzwe ngami kodwa-ke ngifisa ukukunikeza umlayezo-ke awudlulisile-ke mese-ke mbola samakhaya-ke uyasho ukuthi-ke ngabe-ke le nkulumo ucabanga ukuthi ibheke kuba futhi-ke iqonde ukuthini. Ubhale kanje laphana-ke ekhasini lakho uthe sathi sicela isaphothi nathi-ke nilinde iqhawe anike niliphe indlebe ningajahi. Wathi-ke angibizanga gama laqhawe la muntu-ke la noma-ke angibizanga qhawe. Wasefaka ama-emoji-ke laphana-ke amaningi-ke ahlekayo-ke laphana-ke uZanefa ngithi siyazi-ke mesikhuluma ngoZanefa sikhuluma ngomculi-ke kaMaskandi-ke uphinde adlale isitayela-ke esihlonishwa kakhulu-ke salidlalwa-ke ubaba uBheki Muzu-ke luthulu-ke sowalala ngokuthula-ke laphana-ke uZanefa ngithi-ke ungomunye-ke wabaculi naye-ke ozakhele-ke igama kakhulu-ke ngokudlala lo shu. Nakho-ke ephosa itshe-ke phezulu-ke laphana-ke esingazi-ke ukuthi liwela ngakuluphi-ke uhlangothi kodwa-ke iyakhomba le nkulumo yakhe-ke ukuthi-ke ikhona futhi iyakhuluma khona la ibheke khona. Mina-ke ngifuna ukuzwa kuwena mbola samakhaya-ke ukuthi-ke lolu daba-ke ngabe-ke ucabanga ukuthi-ke ngabe ithini le ndaba kaZanefa noma-ke luthini lokukhuluma-ke kukaZanefa kubheke kuphi kahle kahle ngoba-ke siyazi ukuthi-ke baningi abaculi abakhiphile-ke futhi-ke esibaziyo nabathandwa kakhulu-ke ngabantu. Asazi-ke bafowethu-ke uma kunje thina sikuthatha sikubeke njengoba kunjalo khona la ekhaya kwesiqiniseko iSimida njengoba futhi-ke ngangikuthembisile ngathi uma uhlala khona la ekhaya-ke uzolokhu uyithola izindaba njengoba zinjalo. Bafowethu usuku lwangesonto luqalile manje ngithi nje abaye enkonzweni bahambe kahle nabazophumula baphumule kahle nabasebenzayo basebenza kahle. Asidibana kwezinye.